accessories gusa ikinyuru kinyomo inyangi gusuko kwa kuyomino imijiga ao bunabono housewarming parties engagement parties igatie binde bige bono Getembe television network nero ego kwayiga asirigolidio gotugutera ninchwe omurikirwe ye masije munaba manyi bitabo bare no manyi wiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukurika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp usiku yakisi migwitira namba 0741499726 Yokomboliyo mwanone kiririjane. Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician, ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza, kutatua matatizo na ujuzi wa kitaalamu wa kompyuta. Tunapeana kozi ya Graphics Design katika Motion Graphics na Still Graphics. Badilisha ubunifu wako kuwa taaluma ya kulipwa. Tunajivunia kuwa na kompyuta nyingi za kisasa, kuhakikisha kila mwanafunzi anahudumiwa kikamilifu na kwa kuridhisha. Korista Training College ipo Suneka Town, Asumbi Junction. Tawi letu lingine liko Homa Bay, Sophia Estate. January intake inaendelea. Usikose nafasi ya kujiunga na kizazi cha kidijitali. Piga simu sasa 0707185119. Korista Training College, the heart of the digital world. Wiyakigima mwanchomo rigererio Gatembe TV magoroba ya lero ritukeriga riritukuria Jumanne tariki 22 motienyo motangani mabu mwaka bachirwe na 25 mo chingaki amange agent koneka chinsema imehie county ya Kisii county Nyamira na boigo ensengima ya Kenya konyera tu nimego aboro gose nigo abajumbe gose chibunge chiro beretiego chikwerenera ebikaro byabo ase amatukare bosyo hasa manga arobego chokwanerwa anamono igoro bachalewa na mwaka bachirwe na 25 na boigo amangana igoro ya uchumi na yande amange kene kionga chinsabiro mwancho moligereri nchani ngongoro kwaro ni toto nyaingiri korwa sansa memerelio niko tokobwatara na Wilson Makole. Mwancho moligereria kionga chinsabiro ni gotoko cha korwa ase chinsemo chia marani eyure bunge ekto chache north county ya Kisii ase mokonyi bo mugavana gwe county ya Kisii Mosike Elijah Obebo ara umurubulio bogo chakia egesima kia mache ase eskuru ya secondary ya Kiereni no umurubulio urachikwana kebona chinseme chion chiriko chikonyara kabachiko tuara omochando huwa mache munagotumunyo omolikito Daniel Ontiri. Ase project yabere kegosugumwa no MCA we ward ya Marani Mosike Dennis Ombachi ase myaka mingi bono nekirenga kyogokora umwachando wa mache ase sublocation Chambanda megogo onywere na nyamage omwalio ye omuroberiga nigoikirina nemambia ya lero nse yoburai umugavana we county ya Kisii Mosike Simbarati mokonyo Mosike Elijah Obebo oyo chakyabene naro twachirega igarero ko make sure nga achakirwe naro twatenga matuka 5 egwikia yemo kusama matuka 5 usatano nalimo ama chance de konyeguga erebuya gosere bubi amache keraro osigwa abantu ba minto wanafunzi ambao mko hapa na abaiboli bara abachira amacha yatabaise gusaligwa abantu mbangite gusalia amache busaigo
umuntu akunya kunya mina bosaiko liba akoligia maji ne chimashini ibintu biribi mishini yakoraki akoligia oenda hapo kusadia maji haya iko tu abeka maji ase sukuru yema tumanyetenga bwana principal security nengia bintu mbisa ligwa elinda maji akonya abana akonya nabantu baitana ine gaiga elinde banyora maji tobakerio bolito bugo koligia maji ukwana chinga kechombachi nigatebuna ikiga ngechikokonya boiga samagendro egetambokero boigo kyagokerwa nabamenye bensemiga abaru koboko sabarayaba. We have been longing for this Kiarini water project for some time. It was initiated by the late Onyonka 1976. We are happy that after about 50 years, Governor Simba Arati has come to launch it. It's going to serve the community around here. And as you heard the community members say, we need water at Getare, Kendegere, Kiamogore, Gesabakwa, and we are sure it's going to give us enough water. Igondo moibulio Kiareni, primary, junior na secondary. Na irane iringa mbiamono, aso mweshimiwe ito, gotoinyora muna abantu ba Kiareni. Abana baito bachandekire babagoiria amache korukane ebibuyu bagosugunani bareta esukuru bacha gutumia bono poka tororanga amache yako babuna ebitabu bya babuna bono ke bagoike esukuru babwate stress twagokire mono naenda genderere iga ntoko motiga magaga yokoremwo koiga koera inse yoike mere bosio mache iga nigarachi gusukumwa gocha sebinyoro byensemeye ligokonya kubatora chinyungo kolengana nechira chabarayaba. Manchumurigererio mudirector na gatenga Kiareni tarikiereni kore tugotigana nayo serikali ya kaunti ya Nyamira nigo ritukuria lero ibaikirania okuigwana kwe miaka 5 nikiombekea Luara Community Alliance igoro yechinjera baraje kwanekia buna ebirengo bya basubati gosirwa gose ebirengo bya basubati gosiria amagimabo chingaki bakonyarka bakogongia gonyaka bachibire bigo kiana niganyarka bakanekwa hosio bo mugavana we kaunti ya Nyamira homoskia munyaribo munagotumye muri kito fatigari Gisemba Kuna enjira eyemo yogokeania ebirengo bya basubati abo bagusiria amagimabo chingaki cyokoibora nigo eserikali ye kaunti ya Nyamira ekuragwa no mugavana Amos Nyaribo ebarikirana nekiombe kya Luara Community Alliance abo anenekirenga kyabo nuko barenda abasubati eryo kwenekya buna inkoibora bare abana buya abantu bamintorero to assign a partnership between Nyamira County Government and organization Ekolguruara. Wasaidiri make sure Monginondo Wenzi Tarigokwa as a process Yokonyoro Mwana. Asenya hitari abo yene siro mortality rate yani Monginatai kuna na yomo. Wachira Nyamira nto some ebintu buna bakorire mondi babwate neye tokoega shiringi 5 batomende shiringi 5 asemia ke 5 neba ge reduce bakeje week after 5 years onyo arenti tuetene neye twabeiro mwana uche skuru beka na magorai Maiga yokobwatana okoiga nigo umugavana Omoske Amos Nyaribo ahorokia oboremu bwaye buna ebirengo byabangina gosiria obogima bwabo mboche gokeana abangina bago kwa Nyamira iyo wale 349 aseru 100 no teba Nyamira no to repeta than average ya Kenya still gosiria abantu 349 abuna abantu abangi sana target yeito in another 3 to 5 years no could reduce abangi na kuru 349 wera nemia na chini na ndi gradually turned to zero ikiaro muna akonyoro mwana tabu ndigoko yasi no komenta abana Ejiga nero enchira ekiombe iga kya Luara Community Alliance baroberetie gocha gokonya kaunti ya Nyamira eryo gotoria amagima ya basubati chingaki bakogongia
Part of the health facility intervention is deployment of the non-pneumatic anti-shock garment or NASG. This is a simple body compression device that is applied on a woman when they are bleeding after birth. And you know, bleeding after birth is the major killer of women in the country. Reduces blood flow to the peripheral areas and preserves that for the organs. Meanwhile, healthcare workers are looking for more specialized care. Nyamira County requires just about 331 of those garments. In our conversation and commitment with the county, we have said that for every garment that the county is invested in, Luala will match that to ensure that all health facilities across the county have the non-pneumatic anti-shock garment. Ensemende ni mawaziri wa bochenu Dr. Donald Mugoi akwanira enjira boigo chinyagitari aho Nyamira chirache gukonyeka no muroberio oyoiga. Our discussion is also how they can help us to support our new agency, the Revolving Health Products and Technologies Agency, because we're also going to work on the health products and technologies aspect to ensure that as we digitize community health systems, we are also digitizing our health facilities. And as we digitize the health facilities, we ensure that whatever commodities that we need, and as we're investing in most of these commodities, then they're efficiently and effectively done. Kinko reporter Getembe, Koroigase County ya Nyamira, Jeff Atgard, Hisemba. Mwanjo morikereri ni betamanyire ni goya nyaka wegosarigwa magayo muliro gwateka mugasorero ase enyomba y'oburaro ya skuru ya secondary yaba muraya nyakeirie yogotoka ime ward ya Sensi ebunge hector chache north county ya Kisii korengana mukomanda honyanyimbo ase sub county ya John Kimutai wikabono yachake muliro yotikira manyekaniga gose tikira manyekana na nigemerobeli yonthi yachakirio kwa nekibuna ama emerobeli ya masomo gweranirire muna botambe bunagotumye mulikito Daniel Ontiri. Emerobelio ya botambe nigo ya turubana ase skruiga ya bomura ya nyakeiri magaga yomorero gosamba na gosalia nebe nyinge ase nyombe yiga yoboraro asaboroki wa grade ge komi asaboroki wa 53 na 5 na 3 egati abo basiri birarero ebitabu chibox cyabo egati yebinde binge korengana na batenere abaiga omorero nigo bwata hange chinsa isananemo mugaso chinga kiaborokiwa bagendrete na masoma ba mugaso oyuno nyina bo olimigwa na borokiwa bakubwatirina nabo bisa bibasokano aboigo bakolimi muliro kurwase county ya Kisii oyo mwelio ocha kolima chinga kine benyinge konye yasaligwe nakorengana no mukomanda wa nyimbo asense miga ekeyo chakia tikira manyikana. Dome was housing 88 grade 10 students. At the time of the fire, all the students were in classroom. They had just returned to class from the tea break. None of the students was injured. We have confirmed that all of them are safe. We also, the DCI visited the scene of crime personnel going through the dome to try and establish the cause of fire. Also are making arrangements to make sure that all the kids are taken care of after this incident. Asense mwende niko batebuna emirobelio ya chakiwe bunenchiremo yokoene kibuna amasomo airenirwe boikirano. Now plans are being made to accommodate the students and make them comfortable because it is the agenda of the government that no student should be out of school as we speak. Two, we want to assure the parents that all kids are accounted for and there should be no need for worry or panic. We are also carrying out investigations and a report will be made very soon on the course and on the way forward. So right now the situation is calm and it has been contained. Aboroki wabaiga nigo yabetereria batigale hase skuru kubwatekana no gochika we serikali gore aboroki wa be grade gikome na mabolyo nigoro ya saboroki wabaiga 53 na 5 na 3 hase barachi kurara na mono hase botuko bwalero hase kubolia kwabeko gocha serikali no burai wa kitutu cha North kubasira chinga kebo bisa bobotuki bosalia DCI baigekire
ase obotuki na bateba ngo bwatuka baroroboti igoro yegekore kiga amatuke makari bosio nkuri baterege taseni kya gatembe kurega ase kaunti ya Kisii leterane ngoro kwa Daniel Untiri Omoncho muri gataganda na mangana yugoro ya chisemi omworoki wa grade ya gatano na kabere aserie taseni Olivia oyorerekana amatuka makaitire gakwebwatania ase ekeminano gose asa mambirania yo gotarero mote iyo maikete buna gose ayo nyatuka bagagokoreka usanya ko bagakwirari bagari nesa matuko abwangoiga nigori tukoria nyaka bagakonyora ogosiro korase omo governor we county ya Kisii omoske Paul Simba Arati nigo anyara kaba gose korengana amo no MCA we ward ya Munyariro muske Peter Otaji nigo mo governor Arati anyara kaba kwaneke habuna omo nyaroko yuikirase skuru ya Ken asanya kaba kwa kanirwa school vice Johnson gosirwa asokorerwa ebintu abyo gutumekwa byo gutumeka nabo igo na mamumu abo gwakanirwa rent yemetenyi 5 nomo. Nilikuwa naweza kufukuzwa pesa ya shule. Saa zingine niko kwa mlango kama mimi hajapata. Saa zile amepata ndio naenda. Aya na mariga yobororo banene korwase amateye iga yomworokiwa we grade ya 10 korwase skuru yoboroso ya daraja 2 oyubono omenyete chinsemo na mwanjomo ligereri to gusaba kwabira asengenjo yogo tutukana ko kweliogi ne chibicha nigo mwanjomo ligereri to komanywa huna omworoki wa yo mukuru ate bunge ya Gitutu Chache South County ya Kisii nigo are nobole muri bonne gwikabona igataranya akabaga gwikirana ase skuru eyuarangetu ya socio gotoka ime ye county ya Narok ase skuru ya socio egotoka ime county ya Narok kolengana amatejo nigo batabwatio konyara konde gwansi eketukirire aratanya kagwikirana ase skuru munagotume uliketo dipon asanya nilikuwa naweza kufukuzwa pesa ya shule. Saa zingine niko kwa mlango kama mimi hajapata. Saa zile amepata ndio naenda. Aya na mariga yobororo banene korwase amateye iga yomworokiwa we grade ya 10 korwase skuru yoboroso ya daraja 2 oyubono omenyete chinsemo chiandizini daraja 2 meye county ya Kisii. Na ni Stesa Nyangola. Nilifanya shule grade 9 katika daraja primary school. So kitu yenye nimefanya sijaenda shule ni kuwa mami ana uwezo. Mami ana uwezo na dadi alikufa 2024 mwezi wa 4. Sasa mami ana pesa ya kutupeleka shule. Kazi yenye anafanya ni kuokota scrap na kulipa nyumba na yenye tukule. Gusanga na mamumu abo asirita Grace Odhiambo nigatebire omworoki woyo iga nigabetega kurangirwa ase skuru ya social mixed kurinde asomukyobo nigobetega goikensinyo na kuriya ekerengererio gyokonyora eskuru nonyane ya ange eyubono goikabono etaranyarikana. Jina langu ni Grace Odhiambo. Mtoto alifanya mtihani lakini nilikosa pesa ya kumpeleka shuleni. Vitabu na nitafute pesa hadi uniform na viatu. Na sikukuwa nayo ndio manake mtoto badako kwa mlango. Kuwetekana nogokora kwaje ebibarua. Na mimi sina kazi na wakota scrap ndio nilipe nyumba na watoto wakule. Na wengine pia wako shule wawili. Sasa mahitaji nayo imenikalia ngumu na maisha pia imenikalia ngumu. Na mambo ya chakula nayo inabidi nitafute. Ekerero no mukiabu muibori no konekia nga abana baye bachira sukuru iliyo banyare gonchoreria na gwekonya asamagimankyo. Babake ayuko alitoroka nao watoto nikaenda nikawafuatilia nikarudi nao juu manake penye walikuwa hawakuwa wanaenda shule. Alikuwa amesinda tu hapo kwa mlango. Ndio niliona niende niwachukue nisumbuke nao. Nione benye wanaweza enda shule. Sasa changamoto yenye nimepitia kutoka hiyo grade 9 nimesumulika mpaka hadi amefanya mtihani. Sasa hapa hivi sasa nimekosa pesa ya kumpeleka shule popote. Omworoki woyo iga Stacy nigobono aruro koboria gosaboririo bokonyi kurwasa basamariana bali no moyo bugwancha elio komokonya anyari gwikirania ndoto yaye yoboraria. Nilikuwa nataka nikikaa mkubwa nikuwe journalist. Lakini mami hana uwezo, nilikuwa naomba munisaidie.
Mimi nilikuwa naomba tu kwa shule yote wanaweza kunikubalia niende, bora nisome nitimize malengo yangu. Mimi ningeomba tu ili aingie shuleni na nipate mnyana esa kumlipia fee ili asome. Hiyo ndio mahitaji yangu yenye niko nayo kubwa. Juu singeweza. Kuripoteria egetaseni kia Gatembe kuroega chinsemo chia Ndizini daraja 2 meye kaunti ya Kisii eliana nkoro kwa Dipon Asanya Mwancho mwaligeli omworoki wa ase Elieta Celine Olivia uyole klasi gose grade giaga 5 na kabere niganya tukabaga korekana amatuka makaitire egagwa sana ne ase ekemina ngoso kwamirane kolikuo kumanyikite ko gotalira omote ase amagacho yo mugavana we county ya Kisii ndegentu kerete mugavana Moske Paul Simbarati koirira erekurus gwaroro na amangana aye gusoroboti igoro yaye kuikiwasi abisi yaye kwendelit kuri alero nigo mugavana we county ya Kisii anyakaga kurwo konya guche somo nyarokoyo asanya kaga kobwa kuchia ase skuru na kolengana mo no mwamsiebe wodi ya munyarro Moske Peter Otachi nigo munyarokoyo nyarakabaga gokonywa asogosirwa na byonsi birutakeire ngano nyene amate yaye nyarakabaga gwakanirwa enyumba erentie metienyi 5 nemo. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Peter Otachi. Mimi ni MCA pale Munyarro Ward. Na siku ya leo nimetumwa hapa na Gavana Paul Simbarati. Gavana amenituma kuleta mwanafunzi hapa. Huyu mwanafunzi alikuwa anasoma shule ambayo inaitwa Excel Academy na alikuwa mwanafunzi mwerevu sana. Lakini kwa shosho yake akakufa, nyanya yake, na alipokufa yeye alikuwa anamlipia karo ya shule. Sasa ikawa changamoto kubwa sana kulipa shule. Akaenda pale Kisii akashikilia mti kama vile tena Motoni alifanya. Vile alishikilia mti watu wakampata, gavana akamuita. Gavana alipomuita tukafanya utafiti kwa familia yao. Tukapata yenyewe wako na changamoto ya maisha. Kiangalia mama yake ako na mtoto mdogo ambaye ako na mwezi mmoja na alikuwa alifanyiwa upasuaji. Sasa gavana na pale kwa nyumba tukapata yenyewe hakukuwa na kitu. Gavana akamfanyia shopping ambayo mtaona, akamfanyia na akamnunulia mpaka maziwa ya mtoto. Tukaenda mpaka pia kwa babu yake pale Kegogi mahali inaitwa Ngokoro. Tukapata babu yake pia ako na mashida ya mashamba na vitu mingi. Gavana pia akaamua kumsaidia na anaenda kumnunulia mashine ambayo atakuwa anafanyia mambo ya carpentry. Kwa hivyo mtoto akatolewa pale Excel, ameletwa hapa Hurricane Academy. Na hapa Hurricane ni shule nzuri, ni mtoto ambaye ni mwerevu sana na tunatumaini ya kwamba anaenda kufanya bidii. Kwa hivyo hii shopping ambayo mmeona amefanyiwa na vitu zingine ambazo anaenda kulipiwa na karo imefanywa na gavana wetu Paul Simbarati. Na tunataka kuchukua fursa hii kumshukuru kwa kuwa na roho ya utu ya kusaidia watu ambao hawajiwezi. Majina anaitwa Esther Umbui, ni naibu wa mwalimu mkuu Hurricane Academy ambayo inapatikana Riatwenya on your way to Marani from Kisii. Tumepata mwanafunzi mgeni Serin ambaye anajiunga nasi katika grade ya 7. Marieta ngoro kufaira timokaya ncheno uri mwana ona tarero mote nero ye gafana yaberege kumoire sukuru ekero bamubekere chiyuni bamoretire sukuru gakini go nagoka sana sengenje no nyomba ali changamoto ngwetera nabwate kende ngori gafana yaito yabere gagongorera no ene ndagera kerege ntobere gagongorera gakinatebire gafana yaita asore bana inchi bensi pininche ni woli na chandegete na bwate kende ni go na chandegete gaki na basoroire mongere Simbarati chikure gavana yaito yabere gakondusia sako na bwate mwancho muriga tutigata samangana ya sami ko bwate kana amo no kugendera kwaligani kwa baroki kwa aba grade ge commerce school nigo mwaruke monne hwe school yabamura ya Nyabigena Dr. Tisma Somoke anyaga bakoneke muna nimero nije emerobali yonsi yekiranira ndamona ase school yo yokoneke muna abaroki kwa grade ge komi gochaka bale amasoma abo gochaka lituko lyangyo niko biganya kwa kwandira mange igoro ijemerobelyo yonsi nabo kugania gwa serikali nabo igo ogotoka kwa barokia abo bagochikosomya abaroki kwa bu grade ge komi inse yomorobelyo OCBE. Today we had a function of orienting our grade 10 students. You realize they have been reporting to school for the last 2 weeks, and today we were doing orientation for the boys. We were happy that we were joined by our quality assurance and standards officers from Buja South and the Kisii South. They are very resourceful people, and I think that the students and the teachers have greatly benefited. So far in terms of reporting, we have received
295 students. We are okay, and from tomorrow we are beginning the learning. The ministry had sent some books, although not all, but we have received some materials from the Ministry of Education. On the directive that was given to the President, we took it positive, although we have not had that kind of challenge in our school. The parents who have come to our school, in one way or the other, have tried. Although they have not all fully paid, but they have tried. They know this is a boarding school, and they know watoto wao watashughulikiwa kupewa chakula na vitu zingine. Hasa subjects kama home science, metalwork, art and design, drawing and design. Kwa mashule nyingi zitakuwa ni subjects geni. Lakini vile tumefundisha, walimu wameenda retooling, wameambiwa kwamba mwalimu wa biolojia anaweza akafundisha home science vilivyo akitumia ile silabai ambayo imepeanwa. Mwalimu wa mathematics anaweza kufundisha drawing and design kama hakuna mwalimu ambaye amehitimu katika hiyo area. Tukiendelea kutafuta hawa walimu, zitatafutwa tukiendelea mbele. Lakini sasa katika shule yetu ya St. Joseph's Nyabigeni Senior School, kama ni mahabara, tuko na enough laboratories, we have enough rooms because tulikuwa na wanafunzi wengi, kisha mnajua vile form 1 ilikuwa so rooms siko za kutosha. Zingine tutasikonvert zikuwe rooms for like home science, zingine zifanye metalwork, electricity na hizi subjects zingine. Mwanjo muri gukira gwe toka ndo mutemako makaigo tokwira ntana kwa tokogendera na mange inse ye kiunga chinsa ibere gototskocha. Shukuru serikali kwa kutuma hiyo capitation kwa mashule, kwa sababu inaisaidia mashule hata kulipa wafanyikazi ambao wanatufanyia kazi. Wengi mashule nyingi yalikuwa hajawalipa hata mishahara, suppliers wengi walikuwa wachalipa. Tunawahurumia pia tukiona wakiteseka because biashara zao hatutaki ziharibike. So serikali kutuma capitation mapema inasaidia kusaidia hao wengine ambao wanasumbuka pia na Esa marieta ankoro kwa Benista Marongo Bobe ninje principal ya Karoka Technical college gutoka Nyaribari Masaba esomwesimiwa Hak Daniel Mandu wa Kongosa tigangire libageri so wakera baibori baitombi yamone soko nyara gotoa bana na gutwara kwegena amangana activate we are very friendly yese amangana fees payment egekogera serikali ngo bakonyera abana gwetera chinjira hawa wao entangani neri ya constituent development fund, that is CDF esoko gendeza constituency yao twakurikira rirube banya kubwato bulemeru banyara gwaka na part of your fees eri yakabere eri punko era abana baito chironi ekogerene government institution nko egubare first priority baye gujironi bagosomera eri yagatatu kare kupsia tumira marieta gochie serikali nko ba scholarships and capitation abana bagonyara gosomera igo listen teyo abana baito babwenete koberanga mune fees ya buri tubwate various courses ndobwate agriculture ndobwate electrical and electronics ndobwate automotive, that's mechanical engineering, yebwate sections ndobwate building koro diploma arts and tubwate ne chinyinge chirijiko ba Harvard in any institution igo bono nare kwa appeal abaiboli bareta abana banyare ko babago trainingwa egeko garanto bwato bumanyi kosomia abana baitu bariga ni munyare kutoretera abana ina wa January intake because negenderete umwana igota college document cha mapema obukiribaga in advance tak wanyaliri jinga kichwa mwali kwa nyoranga lere serikali yako na portal so it's good moja for admissions ya January mapema. Subscribe ase channel ya Gatembe TV rero ili wimanye muna mangana watika
kira chingaki ase channel ya YouTube ya Gatembe TV nigo tugukora live streaming ya mangana maya chi video ne bipindi bya Gatembe ao ngakiende yonse inyuranga ngwetera ase official channel ya Gatembe TV. Subscribe, comment ase chi video cheto boigo share n'abasani amune amate ejo baigokie bemanye na wesemia tubase kweba. Turn on a notification bell yani ekengere ejo onyari kubagoko yanyora chingaki abikiri ase omtandao. Gatembe Television Network ekinakyo ekeunga kiamamogusie. Mwancho mulike karibu asensema ya kabiri ya kionga chinsa ibere. Omo subati Teresa nigo habere kamenyete ene abana baya ase enyumba iyo korosia endagira egento getari egekire nugo sekretari koleta ukurigerwa gosune karengeralie kiya kurwa ase abana inchi babotambe negento kirera omo subati yugo sirwa kwa gachire nyumba litukolia lero wetera somana siasa kurwa ase county ya Nyamira omoske Walter Chanwa munago tumanyo mulikito fatika Disemba. Nase enkayomongina Teresa Nyanchama kurwase kenyero kya nyamuteneneri ime ye ward ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba oyo obeire gakurara echokoni yomomuroye ejwere mamincha nigekoro kyomogusi wetera ogutatwara enyumba nigorero anyoro mogoko bene maigayere kwagachirwa enyumba n'omwana siasa Walter Chanwa kurwase county ya Nyamira. Aiga no mucho maroria mugakona ari kurukumayeka na kwetu kurukumarem igo na amenyete nyumba yarengero gorari simwa gacheria nyumba iye kangotera abana bagateba bari bage nyumba irache kugwere tiga tokore kitiga tutagure nyumba tokoire matari uchikunya koberoro tuja konyora ka chinguru tumaje kugwagachira abere kinko chandeka asa matuka mange menyeta ase nyumba y'abana ejero bosoku korende na tinyi wa mariga onkora ira maya maneno nyagachire nyumba Iamate yomongina oyoiga nigona barabwo baesokire na koro kya omogokobo na goteba buna nigo enyumba yiga yaberege kubachanda engaki entambe Maleta ngoro Lucas nyabayo mayeka na agasende ninga noyo agajirwe nyumba ye oyo no mongina Teresa nere mama na inje no mumuroye njini kongote yo mwesimi wegenda akorire titwana korora tiganya saa mokonye ikiagera matuka mango mungino yobeire tabwatie nyumba na ndo mugaka ni gasirete kare mungino yo no kurwara urwarire osine nyumba ni munatabwati na era nabokoranga nabe chandikira sengoro gakie gento ko mwesimi wo wakorire ne gento kyo gukumisana nje gento ndasabe gyoka tiganya saa gokonye akomente chinguru okorera abande bo kurwase ensemo y'abanyakenyoro bekinyoreke iga Kenya muteneneri nigo baburirie abarayibande gutwara enaro yogokonya abanga buna baiga ase binyoro abo bagendererete wetera amakongu asaboigo basabira basae naboigo onde bwensi utarabwate kura aneke buna inkweri kyare eriogo kya kubachora abarayi baganetie Rimo mwana kongaino na shilingi 100 mwamaguru mwaserwe meteime Romo ngino ndo sere ru atarani iga atu ngota akoro mutango twa kwa gata nyumba bune igongo ngota byo mugambie iche iga arore nyombe na enda banta barore abamanya banta bamo manyenere tabakuru uburayo bwagachagete mogetu tutaranyora magenderero ayabanta kore tuna devolution wone gento gyo kanda chiko saba abanta bari Nyamira tigatubwaterane 2027 torusio mugakori obis tomotomeka nesira ayo kera no kogenda gari tobwate bibande tobwate chikura nabasaba mindo bwate bibande ne chikura tokoira ne nambia mono asa ya gwakorire iga na macho sinto bwati ntokwariganitio tutarerege tunwege Kenya muteneni gocha komojanwa toreke gimana tabana Kingo reporter Gatembe koroiga nyamuteneneri yegotoka imeye ward ya Gesima ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira Jefatigad Gisemba
mwancho murigiriri gwikira bunu tokorera ansame iga ya kionga chinsebiriri tukerigaria rero korende tokwira na magiga yo moti mokomoke nigotogoswa ase amangana ringite komenyo kuyake bochenu na Dr. Kena Mose unsarigo korwa senya gita World Fit Health Center njeni ngongoro kwaro ni ototo nyaingiri korwa senzame imayelio nigo to veterinary Wilson Makoli na kurana sema ton niga kurwa DJ Atsan gose Kevin Ongeri kende gotwara bulibuya imi ya Gatembe TV ekionga kya Momosi. Korista Training College inakupa mafunzo bora ya teknolojia na ujuzi wa kisasa unaohitajika sokoni leo. Tunapeana kozi ya Computer Studies katika Basic IC3, Advanced IC3 na Computer Technician ambapo utapata mafunzo ya kutengeneza